Et si vous voyez, à un certain moment, il vous parle même du panier de la ménagère. À un certain moment, il dit même que nous sommes tous responsables. En réalité, vous ne voyez pas ce message, la profondeur du message de Sassou. En réalité, il est en train d'évoquer la culpabilité de l'ensemble de tous les réseaux des satanistes au Congo. Que tout le réseau est en difficulté parce qu'ils n'ont pas fait assez de sacrifices. Quand il vous parle de bouillon, de poulet, ça c'est la viande humaine là. Donc il vous dit, vous n'avez pas tué assez. Les safous, vous n'avez pas tué assez, des gens dans vos régions. Ou vous n'avez pas assez sacrifié les gens dans vos régions. Parce que c'est exactement la même chose qu'il a dit dans le Kulu, dans le Niari, dans la Bouenza, dans la Lokumu, dans le Poul. C'est exactement la même chose. Le message, il est profond. Vous voyez ça certainement juste superficiellement. Mais le message que Sassou adresse des Safous, il ne s'adresse pas au peuple, il s'adresse à toute l'association de tous les sorciers dans leur culte d'idolâtrie, de sacrifice, de faire couler le sang des Congolais. Il leur dit, nous sommes en difficulté, le pouvoir est en difficulté, parce que nous n'avons pas assez sacrifié. Hein? C'est un message très profond. Hein? Donc, ce que nous voulons dire ici, il faut faire très attention à tout ce qui relève de l'alimentation en matière de sorcellerie. Vous devez faire très attention. Tout ce qui relève de l'alimentation en matière de sorcellerie, c'est un code que ça sous parle. Quand il parle, c'est un code qu'il est en train de parler. Ah, chers amis. Hein? Donc, ce que Sassou, en réalité, il fait une campagne de sorciers à travers laquelle les Congolais qu'il compte manger massivement avec ses amis. Hein? C'est une campagne du massacre. Donc, vous devez être extrêmement vigilant. Voilà pourquoi nous demandons à ceux qui ont l'habitude de prier, de prendre même 3 jours de prière, profondément. Hein, parce que cet homme, il est complètement perdu. Il est déboussolé. Hein. Donc Sassou fait une campagne de sorciers à travers laquelle les Congolais, qu'il compte manger massivement avec ses amis, sont assimilés à un repas. Hein. On peut simplement dire comme ça, composé de poulet, donc ce qu'il a dit, et bembeyadou là, du manioc, du foufou, des oignons. Ça c'est un plat. Hein, quand même il vous parle de bouillon, hein, chers amis. Parce que les sorciers assimilent toujours la viande humaine à quelque chose d'autre que vous ne comprenez pas. Hein, chers amis, comprenez bien ce que nous sommes en train de dire, hein, chers compatriotes. Donc, nous pensons qu'à travers ces discours, le tyran demande à ses alliés sorciers d'offrir le produit. Donc, ils doivent apporter des choses dans la marmite. Massivement, leurs parents pochent en sacrifice, en ultime sacrifice. C'est ça qu'ils sont en train de demander là. Donc, vous devez être très vigilant. Moutin devait être tubana yao na walumputu, si ben makutala kutenyo sana makuluta, yavanda kuna na maluango, kuna na ngonzungu da dolizi, to kuna na ibiti na sibiti, to yavanda kuna na madingu, kuna na madingu, to yavanda kuna na kati ya kinkala, yame kutuba kaka ndinga mosi, yame kutuba diambu ya bamadia, yavanda bansusu, yavanda ba oignon, yavanda ba nsafu, yavanda ba bouillon, yavanda kitunga ya ba mama. Me yina na ba yina kena kati ya kindoki, baka kutubaka yao na njinga yina ngele na kutuba yao na makelika nyonso ve. Ngele na kutuba yao na mpangi yange kaka mutindu ina ve. Baka kusala mwa ba bifuwa nini ya kuzonza diambu ina. Donc non seulement na kutuba na kindoki yakele madia bao kindoki. Ba nsusu kele ba madia. Benokuwa batata na mama. Nsusu yakele mbisi ya muntu, yavanda baibembe ya dula yakele mbisi, yakele mutindo mbisi ya muntu, yakele kutuba na bampangi ya bau bandoki na kati ya likamba ya bau na babinzambi ya bau inabaka na kupesa bantu mutindo mukailu na kutatamana kubumba kimfumu ya bau bamboshi na Kongo toki mfumu ya mwana ya momboshi yakele kulakisa kifuanini ya kupesa menga ya bantu na kati ya makanda to babantu mingi kufwa na ba accident ya banzila na ba l'hôpital lui na ikeleve na ba madje na baka kudia yake ba bifuanini mingi mene na baka yeye ngana kutuba yeye yangana kutuba na bantu yana kindoki na kati ya binzambi ya bauti
beno kupesa bantu mingi bansafu yakele babantu si beno kutala jaka ntango yalimo kota na kati ya kinkala yalimo kutuba hiki yalimo kutuba ti le poule lena kupesa ba montagne na ba montagne kaka le poule yani mosi lena kupesa ba montagne na ba montagne ya bansafu na inza ya mvimba kaka poule lenda pesa Kongo ya mvimba basafu ba montagne ya basafu kaka poule lenda pesa Kongo ya mvimba basafu ba montagne ya basafu kaka poule lenda pesa Kongo ya mvimba basafu ba montagne ya basafu batata na baba beno kukula na kimpeve beno kutelama na kimpeve nikuna beno kutala mutindu tata nzambi yani moske na kulakisa beto ndiatulu mutindu bansalulu ntima ya ndombe ya tombe ya muntu ya nkaria pa mtantu mkuyu mwana mombosi beno kukula na kimpeve batata na bamama si beno kutelama na kimpeve nzambi ke kuzangu na beno ke kulakisa beno peloko banzonzolo ya muntu ya ekele iki tangu na dolisi yalimo kutuba beti awa dolisi benke kuzwa ba montagne ya bansafu bena kupesa ba montagne na sibiti yalimo kutuba be ba montagne ya bansafu na maluangu kuna na madingu mekansi na kati le poule metuna metuba le poule yandi mosi lena kupesa beto ba montagne na ba montagne ya bansafu yake na kulasa kiki le poule yandi mosi na kupesa ba mbisi mingi ya bantu le poule yandi mosi na kupesa ba menga mingi ya bantu ina kana kulasa kiki yandi kutula yaka musapiani na le poule na kusosa kufwa yaka ba bantu na bavoti ya mayuya ya yangi na kusala le poule yani mosi na kupesa ba montagne ya bansafu yakele le poule yani mosi na kupesa ba damozani ya menga ya bantu batata na mama kaka poule lenda pesa Kongo ya vimba basafu ba montagne ya basafu beno fungula makutu ya ikele mambo ya ngolo mambo ya kukuba mambo ya kimpeve kansi ntanga yalimo kukwenda na zulu ya maza yalimo kusoba nzonzolo yalimo kumati mweke kutunga universite kune mweke kutunga nzila yae kune yalimo kutuba yao na bantu ya uweso ya bantu ya uweso kune yalimo tubila bao yao yange kutunga universite yange kutunga nzila yange kusa mina malu wange yalimo kutuba ve kutunga universite kuteba baka na basabi mvwama ya bao beno mkuwa batata na mama donc beno keba mpila mosi kuba na suda ya Kongo yake na kulanisa tiki suda ya Kongo ke kubuta bansafu ke kupesa bansafu suda ya Kongo ke kupesa menga mingi na bao bamboshi samu kimfumu ya bao kutatamana kuvanda donc si beto vana na meso ya kufunguka ve baka kuiza diaka kufwa wabantu ya beto na suda ya Kongo ni kama si beto kutelama na ngimu tindu muntu mosi ya vana kuna na le poule na la bonza na lo nyari na lo kwilu na lo kumu abao na kubaka ba menga ya beto asiki mbia abeto na kukuma ba nsusu ya bao to ba ebembe ya dula ya bao ba mbochi asiki mpia abeto na kukuba ba onyo ya bao to ba kwanga ya bao asiki mpia abeto na kukota na kati ya nzungu ya bao mutindu ba buya ya bao asiki mpia